Balik maksud. Balik maksud. Balik maksud. Jak je peti putih. Apa balik? Balik. Kon masker jangan. Mobil penumpang balik, bus penumpang balik. Balik rakan-rakan balik. Ya, balik. Itu baru kena duit. Ya, baru kena duit kapal yang celok boleh lang gede. Balik. Balik. Kibai berah. Ai balik, raliku aja. Bantara ya tin urang nyawa kampung. Rumah dia mentu kan? Rumah di Pati Putih. Ada Belang Pitra. Tengok dari perlahan je tahu. Aneh je tahu. Ada cek ke lem motor, jauh tin lem motor jauh je. Jauh kah ke? Balik. Ban kaya Aceh ai. Nyan ban kaya Aceh urang kai pubangai mandu boleh pemerintah cok kan. Nyan. Punya ajak belanja dengan motor angkutan umum. Mai lewat. Lewat ju. Atana tu.